وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Aziz din kardeşlerim, Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dinni tutuda problemalar kimning de bolsa, iki çitning birsine avuşup, ortalıktan taypılgan vakittan başlana. Kızganışka karşı her kimde ortalıkni tuya almay. Hem şeytan bunun bilen usta faydalana. Misal etip, din yolunda iganeçilik, hayriye kılını alık. Sadaka birinin hayriye gamellerinin Rabbimizga körkem bulgan gamel ikenin barыбыз da bilemiz. Hayriyede de israfka, boşka sarf itüge urun bulmaska tiyiş. Bunu izgi Kur'an'daki ayette rastlay. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Şığın malın tutkanda, yani sadaka birgende, artıgın kılanmagan hem de bik saran da bulmaganlar ortalıkta bulur. Kıymetli davalanuga muhtaç avuru balası bulgan kişini küs aldına getiregiz. Eğer de anın etisi bulgan akçasın balasına operatsiyaga tügel, medresege yeyse meçit tüzülüşüne birse, cevap, anın gameli gadil hem dürüst tügel. Çünkü sadaka birinci çiratta muhtaçlarga, şol isepten tuganlarına hem yakınlarına birile. İslam için ağır vakitlarda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem türlü çaralarga akşa jıyını eştira. Hem kişiler ana saklap tutkan akşaların, malların kitirgende, ol alarını kabul etkençe in birinci çiratta üz gaylene nerse kaldırdın deyip soruydurgan bula. Şunasını da eytip uzarga kerek. İsraf etünin çitleri türlü gayle için türlüçe bulurga mümkün. Kimdir ayga 15.000 so'm, kimdir $15.000 hizmet hakkı ala. Allah Teala kişilerini türlü etip yaratkan, bay hem yarlı, sağ selamet hem avru. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Allah kaybirlerigizge rizqni bütenlerigizge karaganda arttırıp birdi. Baylarının üzlerine yakşırak sıfatlı hem kıymetli kiyim salım alırga hallerinden kile. Mesela zor uyuşma jitekçisine, derecesine tiyişlere üçte kiyinirge kirek. Eğer de az hizmet hakaluçu adi işçi üzenin jitekçisi gibi kostüm alıp kise, bu indi artıklık deyip sanalırga mümkün. Avrupa'da yaşayıcılarının gün sayın jilek jimiş, it hem başka kıymetli azık tülük satıp alu mümkünlükleri var. Alar yıl sayın gayleleri bilen çit ilge yal iterge de bara alalar. Nigeriya hem Somali'da yaşayıcılar mındı mümkünlüklerden mahrum. Alarının bir küpleri kutuçkut şartlarda yaşaylar. Bizning yaşayu şartlarımız alar için bik yakşı tuyula. Belki alar bizni israf etüçiler deyip de sanıylardır. Kim biz? Bay mı? Yeyse yarlı mı? Mühim tügel. İki kagide bizning için kat'i bulurga tiyiş. Birinciden, siz rizqni kerek kadergine satıp alırga hem kullanırga tiyiş. Eğer siz bir günge ipinin bari tik içten biringine aşap bitiresiz iken, bir alganda ikini içine alırga kerek midir? Çünkü o ipi iskirecek hem siz anı çüplükke ırgatacaksınız. İkinciden, satıp alına turgan tavar bik uçsuz da kıymet de bulurga tiyiş tügel. Orta çeveyeli tavarını sayılağız. Arzan tavarlar sifatsız bulurga mümkün. Kerezli telefonu 1.000'ge de 40.000'ge de alırga mümkün. Arzan aparat mügayin bik tis işten çıkar. Yukka gına mekalde saran 2 tapkır tüli deyip eytilmegen bit. Kıymetli 40-50 minlik 90 minlik telefonga kilgende nige şunday zor akçalar tülerge. Alıgı sözünüzge 5-10-20 minlik telefon. Alarının funksiyaları kıymetli telefonlarınıki kebegük. Bu azık tilikke de, kiyim salımga da, avtomobilge de, hem başka eybirlerge de kagıla. Aşağıda etibarsızlık, hem israfçılık küp aşağı bilen beyli. Muhtaçlar hem
açlar bir kayçan da rızıkны çıkarıp taşlamıyorlar. Алар барысын да ашап бетерәләр. Хәтта бозылган ризыкны да. Bir yılны миңа Ленинград өлкәсендәге ярлы гаиләгә барырга туры килде. Аларның суыткычын açıp карасак, ул буп-буш. Ана һәм аның ике баласы бары үсемлек майында пешкән кара будай буткасы гына ашап торалар. Аларның башка бернинди дә ризыгы юк иде. Артык гәүдә авырлыгы гыйбадәт кылырга комачаулый һәм тормышны кыенлаштыра. Ябыгырга һәм сәламәт булырга теләгән кеше Мөхәммәд пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләренә игътибар итсен. Ма малаа адамиюн ви'аан шарран мин батнин бихазб ибни адама укулатун юқимна сулбаху فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Адам баласы тутырган капчыклар арасында корсактан зарарлы капчык юк. Адам баласына яшәү өчен бераз да җитә. Шуның белән үзен үзе асрарга мөмкин. Әгәр дә ашау бик зарур күрелсә, ул вакытта карынны өчкә бүләргә кирәк. Бер өлеше аш, икенче өлеше эчемлек, өченче өлеше сулыш алу өчен калырга тиешле. Күренекле Ханафи мәзһәбе галиме Имам Әс-Сархаси үзенең Әл-Мабсут китабында кеше аш табынына берничә төрле ризыкны күп итеп куя икән, бу исрафчылыкка китерә. Әгәр ул үзеннән соң кунаклар чакырырга ниятләнмәгән булса һәм бу ризык бозылмаса дип язган. Безнең көннәрдә кайбер мөселман гаиләләр берсеннән-берсе арттырып күпше туйлар, никахлар уздыралар. Бәйрәмнәрдән соң калган аш-су чыгарып ташлана. Аллаһтан куркыгыз. Бездән ипинең һәр кисәге өчен сорау алыначак. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Ва ман кана лаху фадлун мин задин фәльяуд биһи ала ман ла зада лаху." Кешенең үзеннән артып калган ипи кисәге бар икән, аны ризыгы булмаган кеше өчен әзерләсен. Бәлки сез чүплеккә чыгарып ташларга җыенган ризык кемнеңдер гомерен саклап калыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.